enteekateeka egyo bwahatebembirwa b'emyuga missionaries team abarokora district 8 eziri omu kyanga kya Rwenzori. Kitagwenda district emyuga missionaries team okunda Karuru ka Muzeeyi Museveni president wetu Nyamurungi omwizina yatatitwe eri omwana y'omwoyo kwera. Niwe missionary omusikazi ogwe omwiheyo omuganda tumanye kushoma kwawo bwa biso hakaba atari omulingo ogundi gwona bakakara kakasente k'emiro myuga oba nashatu okakasasura Nyakasenyi oba okakasasura Kanara oba okakasasura Steramarisi yoni okumanya chimwizusye zeitu twenda buli region yona district yona kuratwatunga 90% kusikira ebintu ebya Muzeeyi President Yoweri Kaguta Museveni ebyatuhaire kandi ebyatukolire nkaitu abantu ababulikiro. District ya Kitagwenda etungire sente zirikwingana miliyoni 98 kandi ezigabirwa mu saa 18 ekyabingi bagizire zihinduire emiturire y'abantu bingi munonga. Ninyenda kumanyisa abantu bona abadde batulebwe ngemyoga ekiko kulembera erivede kurondera president waitu abo kubeka tukolire tukireba eza bikera abantu bengi bakireba kutubagambire sente zemyoga zigiro mbantu bayingiyo myoga nyingi which means haigire abantu abo bayimukire bayinebite nyowe nkomucyara nyowe nkanda akakwatagaho sente zikutanka miliyoni omungaro zanje kandi ogwe ndikushomesa abana nkaba nimpingo mwani ndikuguriza omumusiri ntari kubasa kugushoroma kagwanika agwo kwa kasente ngamba ni nakakozere ki nakariye konka kunatungire sente zemyoga nkabanza kutunga emitwaro 20 kunagitungire natandika kushoroma twani twanja uka sente zikanyamara shashura kafizi okare oyihireho kutahwa emyoga President Museveni akozere ebintu bingi niko abantu kushabwa obutamuhemukaho. PDM twinamiti sofa turesibye miliyoni billions 16 n'obucweka 8 haro 2.something billion zizire kuba billions 19 ezi nesente zo kutuhereza bakaso grace period y'emyaka 2 twazikozesa musakurwa mugoro. Aba bahigira abatura batungire sente nabo kuhinduka abanyambabazi kurondera president Akaruru obwe barokushobora okubatungire sente zemyoga. Omugandi abatura mu district ya Rubirizi behanangirizibwe kukwatanisiza hamwe no kugira omutima gw'ekibiina kya NRM. Ebi n'ebintu bigambirwa omuhururu yo kuronda Akaruru kabona abakwatire NRM bendera. Bazakusimbura hamwe abantu bakagando. Bazakusimbura hamwe n'umutaka w'obusinzi mutabye na President Museveni. Nibasana Museveni mukoreki obusinzi. Kandi twakakigo ka NRM ka district tusaziremu twatesa twayikirizana ngutuhagire ba flag bearers bona. Kanyankore Saidi wehono ryo muhezi wa chairman wa NRM habwa Rubirizi ashabira abantu kwagira President Museveni hamwe nabo bona bakwasire bendera nuko buhereza butambure kurunji. Tekwa kurebeka ngutwaterera President Museveni twamukurasa Honorable Cadet Benjamin Buturo na Jennifer Narongo na Obedi bya Afrika na Muhammad Katoka Toto na Kazora na Tinka na PC omulaini sonani kwa sababu ni 15 kizo mbwinji tuterere Kadeta Karuru tuterere Museveni Karuru ekyo kikoreki ehuru yo kusherura Karuru ka NRM negumiza mu kwetorora ihanga gasha kwa Anthony Twine na Onesimus Ndianabo.